وسلم على سيدنا وحبيبنا اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وطبيبنا قلبنا وجسدنا وروحنا وطبيبنا قلبنا وجسدنا وروحنا سيدنا رسول الله محمد ابن عبد الله صادق الآمين سيدنا رسول الله محمد ابن عبد الله صادق الآمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله selalu dengan salam curahkan ke Nabi Rasul dan junjungan kau ya Allah selalu dengan salam curahkan ke Nabi Rasul dan junjungan kau nasib kau penawar hati wahai tubuh dan jiwa kau nasib kau penawar hati wahai tubuh dan jiwa kau wahai junjungan kamu Nabi Muhammad ana Abdullah yang benar dan amanah wahai junjungan kamu Nabi Muhammad ana Abdullah yang benar dan amanah dan mendung kepada keluarga dan para sahabatnya dan mendung kepada keluarga dan para sahabatnya Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa tabibina qalbana wa jasadina wa ruhina wa tabibina qalbana wa jasadina wa ruhina سيدنا رسول الله محمد ابن عبد الله صادق الآمين سيدنا رسول الله محمد ابن عبد الله صادق الآمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين Ya Allah selawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Rasul junjungan kami Ya Allah selawat dan salam tercurahkan